नमस्कार मैं मुखरमजरी ngasi ai Guwahati gi highway manakta gorsukta Palin number 2 da isagi construction company ama hangjari Grihakar construction haina siga construction related akoi already music more than 70 zum all over Assam da hoi sari akoi page khara khara tawcha kani ama toraga hujiki akoi compete to so akoi competition khara su market la ibani na akoi rate su khara jam hong na su pithoi rồi akoi kitang profit margin thamaga akoi construction gi se tabak se thau tawi argi akoi gi mitemi ajeng ma karam de haibadi asar noi jenga su ba imphal onde jenga su ba hojai onde su ba parts of the mitemi aina mitemi the same is na kai ba haidi akoi mitemi jo any related construction related juma ma sabada sen kya changani mystery da sen kya lagoni jot kya changani check kya changani juma ma sabada mystery amata na mapun si da thabak loi bonne juma ma sabada team ma ho ta gani so akoi hojik to wisina on the vastu ki team le rahe engineer le rahe architect le rahe interior designer le rahe supervisor le rahe so juma ma sabada hai base mystery amata na rate mapun si da hai ngam moi so juma ma sabada akoi na hojik to wisina akoi painter so akoi da paisa pe ni electrician da so na paisa pe ni civil work ki mystery da so na paisa pe ni plumber da so na paisa pe ni do akoi na hojik rate ama hai bada akoi competition to ngam mi hai badi mi amana juma ma sabase mystery amata na juma ma gi rate se kaisong da hai ngam moi to akoi na muk pura team ama lora chapai na akoi na mystery ama da akoi na hire ga thabak se lotion ngam de akoi Grihakar construction akoi with material akoi contact loi with full finishing starting ne na hogolak pa na full finishing thong pan ba dei tiles da gi fall ceiling da gi modular kitchen da gi electric plumbing sanitary items akoi Grihakar construction na akoi thabak loja ba se full finishing da loi adwe akoi si payment method se na akoi 6 installment da akoi payment loi first installment da akoi pin ready tawni second da akoi na post tawni third ta na chat tawni fourth ta na brick wall fifth ta na interior sixth ta na full finishing tawjani tei Grihakar construction gi akoi ga thabak tawni ngadi pi ba number siga last contact to biro akoi ga consult tawmina si rate akoi ju tana jani akoi ni fixed rate ama khak hai ni adu matung ina sahi ama makai bo akoi rate se factual ore akoi ngasi agreement over rate sina si matung ina akoi na lojana ba akoi da lojana ba tamak da fix akoi na agreement ama tawgani material ki maman tanga su hayeng ngasi lan lakera kenon lakera material ki maman hayeng ngasi 45 ta akoi na pote ama lore hayeng 65 or su akoi mapun akoi pote akoi tangoi akoi agreement matung ina ngasi da akoi na rate final to bosina sahi ama makai ani bo akoi adu rate sum thabak su jani finishing bo akoi Grihakar construction akoi Facebook ta page le re adugai de akoi na semak pozum myam na jingbi jani adugai de akoi construction da why to choose our construction akoi gi da choose already we deal with permission land permission or so akoi na puthopini within 15 days akoi na land ki permission akoi puthopini land permission drawing akoi na free of cost pini mi ki bank ki loan le so loan estimate akoi na free of cost pini resume ma sabada वास्तु की अखोई वास्तु जेंगे अखोई फुल प्लान तरोगा अखोई आर्किटेक्ट ड्राइंग तो हुई जुमा मा सारा पता अते इंजीनियर टीम मा अखोई लोइन फुल इंजीनियर टीम आर्किटेक्ट टीम इंटीरियर डिजाइनर टीम फुल 3D दा अखोई हना सेम्बी रनी अदुई मतुंग दा अखोई क्लाइंट विजिट पीबी रनी फोटोस द क्लाइंट की मतुंगिना पाम मतुंगिना अखोई बजट अनुसारी वाना जुम दा अखोई मॉडर्न डिजाइन दा अखोई सेम दोइनी अते कंस्ट्रक्शन रिलेटेड कना गुंबा जहो free consultant anybody want to know anything about construction adi juma ma sabada kamaina si to ge vastu na bathroom na karon oi goda ba dugoi di bedroom na karon do chakhum na karon do oi goda ba as per vastu free consultant akoi to bigani any construction related high body construction se juma ma sarak pose luhongba jumda luhongba ma thok ka chap mana bani aduna teamwork ma hotai so akoi da team puna mak sura baina khangning ma mi jo any related akoi da call pizza call ki number pi gani ma khada akoi da call to bu ai natra su akoi ki team leini moina na any discuss toroga solution do lan puto pi ni so right